Palat artayo hadirin baki pulit Assam kida siat yap yiki sangot ki parari hapok kasang mukro kata ka belajar ka arpo atarik jongu naiwing kasam arjar arpo ar UCM ka GHDC uba tambor siwat rengkat bati step member kila hiar man jurip ia kata kasnong mentak sengi ka ndo tarik uno para arjar arpo ar hakde ka jinglai nak liang ki he jong ka Jan Hills Autonomous District Council klia kandu yiki borsnong bat komdi uru yiki pai ba ki badan hakate ka thai kani ka tau hap ko hapo Meghalaya bale aman ko jurisdiction yang council bale kani ki chunu mukro hap ko hapo ko blok skin tengah gi ko open senyaw nga naliang ka government of Meghalaya sahaitan nyo to yang blok skin to upgrade no ika civil solution iba gobon gi chunang wahap hapo kani ka block 1 tibi wa digilay pau plus tali ki chunang gi jeng lalu tu yang ki ulitho gi bas certificate dan ia kecil terat kiwi kita ki basic requirement yang ki simpor dagi le so kenta teman ini tidak man kini ki bro ham kam gini nu rapsuk kula jir gendeng rapsuk kula cem ko lom rabjan kata tengah ko appeal ya government of Meghalaya wa ya sahitan to ya blok dasken to wa upgrade no ya ka civil solution ladaga government man serius ko kenang wa kini ki chunang ko am hapo ka block 1 area ini wa uyo gi ni ki jing am kam yung kai na magalas ken tipi wa citengin ta le cigen ta to ko jengai ta mulai lini ngali yung agate mana galing yol kalam ele nag pos ko dari su ni ki issue hapo asambila tengala senyaw haji kam ni ke jingjia to government to khringit ko o mem jige o upgrade ya galas ken block ne ha tipi na do 73 mangagwi ni uldes block hapo ka state yang i lebih ke population le kakamat tibi da kenjo de lakmut nga kate ko open senyaw ni ha tibi wa nagaliang yung CM yang ke HDC di por 1 weni de klimu to kini ka thao to yung i ngi daw pan man e to wa sa to ko bon ki buruman cham chitom gi 1 gi ni area sidri kendang 1 gi chum ko lom 1 gi ni ma wa ke jinglong yang go surok ke jinglong yang galadong chodong man kata go ni daw man pan man ni buru kliam gi idara ko government of Meghalaya to asnya man to perkhat ki ni benta kam ko ya West Joint Hill District man kuai pon pau ya ke state government ni benta wo set up ya ke tuka BOP border outpost kuai tau em go hakani ka haule ni hakani ka 0 point o man ko man yo man ko kam ko win ki dak sin ko wa gani to ka thau ko hap ni ka border mo te so ko wila man kuai posnya ha perdi ke ni ke jing ya penbat yo put yo sam ha perdi ke state Meghalaya wa Assam kat kam ke jing kuak yang i kam ko council ni ma kam resnya piman ke ni ka win ki ilaka ke to ka labang nang pulut an pangam reliang wala jo em men chua ko man udaloi de ha ni ko por kan ni la la to i woji ko posnya state government wa ni ka ilaka dan ni ki buru penar ni ki chinok penar to call back ben ki chaga Meghalaya ba uwan ke sepo ke jing pai jing yo yong ka council te kuai